Kuble ya pi warok ki pralog ki wasnyau suk wo pai ye ki video hau new channel hakani ka video kwa open snyau chapi wa ka Sorkar Meghalaya depan krek ko wo lai li tho ye ki khna pure ka Meghalaya na Manipur hadin wam chngain de ye ki wo chong wo sa nei da wasi palat iman ilong ha Manipur kam wa man kat ni Hawa kam te ka yika ka plan yong ka Sorkar weikat won mut ki khna pure na Meghalaya wa ha Manipur te ton pa ye ka ni ka video hadu wakun khnang wa yo tip ye wa sakhet te chwa wo sdang e che video la dam pe mu de phu subscribe your new channel snya bha ye subscribe we ngat how to bell wa hai tu khnang wa yo pten cho phu yo yi ki video wa thame te ton sdang e che video Hadin wada jur iya auri aura iya cho ya dat Manipur hapardi ki tribal wa ki non tribal hei wada bon ki yung ki kari wa ki yung mani blai wa cha thang we mto du itele de em bon ki wa manso we de em le ki wada do ye mansin wa kodor yong ki hei wa nei liang ka Sorkar Manipur hadin wada chrai ko nei da wam ye de u control ye ka ni ka situation de ibor ko ye ki Chipai wo siat naphang ye ki tu ki wam ko ngo we ye ki tu ki wa empty wo sdang ye pen klumar we ye ki wa tang khan ye ka an yo ye u control ye ka ni ka situation we yo wanra biang ye i chong suk chong san hapo ka jela Manipur kam na chwa da pen khlan cho ye ki Chipai de wa pha sa san phau san parton we da pha cho ye ki Chipai na Assam wa na Nagaland Kam wopen kan mo wa ini ijia waro da jia I hadin wapan man ka All Tribal Student Union Manipur ye ilai pajba namo ka Tribal Solidarity March yo percha ye thmu wopen timit ne pensia pertu ye ka jaj bru meitei ki wa em rupa persen ha Manipur ha ka scheduled tribe category Hadin wada jia kamni ne liang ka Sorkar Manipur de penbena ko da ka curfew haki pratli ki district wa pher yong ka jilla we da khang le ye ka internet nei benta san sngi Wei hadin wada jia ini waro da chongs ir ki khna pure ka Meghalaya ki wa pure ha Manipur wei kam jo le ki wa hayung hasem yong ki ni ki khna le da tin da sorsa ki wei nei liang umontri rangba ka jilla u konrat sangma da pentip u wada em hadu kam wa arspa ngut ki khna pure na Meghalaya ki wa ya pure ha ki university wa ki institute wa pher ha Manipur khamtam ha Imphal wei kam te da khut u ye ka yalang wa jhan nin kasngi nei banta wo perkhat kamon uli tho ye ki ni ki khna na Manipur Da ong ule wa yo chngan we yo ye ki upois mat cha Meghalaya claim iwit ithut haluti hasangken ka Sorkar da rai ko litho ye ki dei wa panem kam da ki airplane we kam jo le da pentip u wadas dang ya u helpline number namo u toll free number nei banta ki khna pure wa ki wi de ki nong Meghalaya wa sa ha Manipur wala da em kam yarap ki iwon wo phone ha uni u number we uni u number to iwi phra not le so san len ru so Ka Sorkar Meghalaya das dang ko ye kam namo das dang ko ye ka action we ki nong Meghalaya wa em ha Manipur le das dang ki uliwan kam wa man katte we da bon ngut bha ki wa da poi ha Imphal airport yo liwan che Meghalaya te ton ye duwai lang ye ki khnang wa yo poi suk poi san ki che Meghalaya Kam wo kadaw he ni wa ka Sorkar Nagaland le das dang ko ye o helpline number yo litho ye ki nong Nagaland ki wa em ha Manipur we ka Sorkar Nagaland da pentip ko le wa da em hadu nrungut ki khna pure yong ka wa manso na iwa jia ha Manipur we kam wa man kate ki ni kin rungut da poi ki ha Kohima Nagaland we da em ki hapo ki hospital wa pher ka Nagaland we ka Sorkar Nagaland da ong ko le wa da em ki ni ki wa manso ki wa da wan penda ki hina Imphal cha Kohima